स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ फाउदुन चलिब जहाज अमद इरान अकन मोंद लंदारखब मतुंग यूनाइटेड स्टेट्स मदुगी लमन खुंबु ओइना ngasi ayu angan bada Iran gi military site chamag ni furum dalanda khre Iran na United States ke pakum pi bu oina amuk Gulf lebak sing Kuwait Bahrain Qatar United Arab Emirates amadi Oman da akan mo mongdalanda aduna numit kaya ni kuthok na bele uraba matung West Asia gi lan asi amuhna hanagum hanjil lakhre West Asia gi lan thok tringai gi mamang da State of Hormuz asi malim gi na thaw amadi natural gas puthok pujin tawbada yamna maru ibu lambi yam oidun lakibani maleng mi thaw amadi natural gas ki pothok sing asi State of Hormuz faudun salambadu no hunana US amadi Iran gi marakta kuthok napadagi chathok chasin da apan makaya pidun lakli West Asia da thokli bulala sin maram oiduna Iran State of Hormuz asi khudum chancinduna thangkiba matam aduda malem gi energy ki crisis asi khangwang khalkibani langi matam na thaw gi barrel amada US dollar chamaga kun phawba mamal wang yolam khibani US amadi Iran gi marakta ingta panjilakna bagi wai sanaduna matam khara kuthokna lepuraba matungda thaw barrel gi mamal hantraktuna maling lebak kayana energy crisis ki awabasi mayukna ba khara makai handakibani handak am inongno US amadi Iran gi marakta unkhatna bagi chang khalakibadagi ngasi ayu angan bada US military na Iran gi khuchu khulai thampam sing I pau phawna bagi tongan tongan masak sing amadi atopa mafam kaya da misal amadi drone kaya kapsinduna attack adu chatakibani US Defense Secretary Pete Hegseth na online da phongdora ki role amagi matung ina West Asia ta thokli bulala si tekja kudimak Iran pugudabani nakalam romda Iran gi parliament ki speaker ngali ba no su nakal amata gi oibul lalo sinna bagi yana ki adu matam hen kri haina phongdora pug loinana lan gi tekja kunamak US na pugudabani haina mahna makata na phongdokki Gaza Strip terrorism target tawduna Israeli force attack tawbuda sahi mapanda ngai ribu nupa amsa ama yauna miyoi manga sikri aduga atopa kharana asu open nangri haina sourcing na hairi local health officials sing na phongdor kiba matu ina Gaza city gi sabra lamdamda thang safam amada drone attack torokbuda Palestine masa yamjabada mari sikri aduga atop amana sathina soki hairi Israel military nasu area aduda attack tawki haina confirm tawki drone attack adu terrorist infrastructure target tawki bani haina military na pakhum pi ki hairi thang safam da ahan bagi attack tawkraba matung Israeli military na area adudagi miyoi sing safagada mafam da puthukna bagi warning sipiraki hairi madugi matung da chapmana ba thang safam aduda yamna henna kanna amkhana air strike tawki Central Gaza da labor lanjilak pasingi kem amada Israeli force na akan mamongda nomai kapsin bada sahi mapanda ngairiba ala Abu Matar kowin pi musa ama siki haina Gaza gi health ministry na haiki Israeli military na di maduguma thodok makhoina khangbali ti haina phongdoraki hairi mamang saigi October gi tang 10 da ceasefire tawkraba matung Israeli force na Gaza strip landa bagi changasi yamna di hanthakibani adubu terrorist group Hamas amadi atai singna attack tawbagi thabak cha thaba amadi plan tawbo tok tawba maramna Israeli force na pakhum pi oina attack kaya tawri hairi terrorist sing asi micham sing gi oibe area da lot laga leiba maramna Israel gi action da micham kaya su asiyana nangli ceasefire hawkraba matung da ngasi phawbuda angang jani ga humpu yauna Palestine masa lising amaga sukna maudani pan sikre hawkiba kumja sol sing ani gi sukna kulumdai October gi tang 3 ta terrorist sing na kha Israel da attack tawduna mi lising amaga jani gam hat kiba aduga mi chani ga yankai mathoina lan pha oina pukibadagi Gaza da mamang da amukta thokkidribu mongda akan balala du satrakibani matam adudagi hawna ngasi phawbudang Gaza da sikiba Palestine masing asi lising humdra humdoi chani ga kun matoi hengri haina pawosin makata Russia gi thawgi facility singda Ukraine gi long range attack yam kansilakhibaga loinana Ukraine ga ingthaba purnabagi wari sanu haibu wafamda Russian President Vladimir Putin na reject tawkre mahang sahi mangan samsilak ibu lalasi amuk hena kansilak nagani haina akan mumungda singnari hairi maming matha takthokning daba pawgi source amagi matung ina Putin na Ukraine ga wari sanaba hotnabagi mahut lalasi hena kansilak puyai hairi maning makatam baleba Ukraine bo numit kharani asida lawsinnabagi pandamda kumjali singani ga chukna kunni thoi October gi tang 13 da lanjaw hawkiba authoritarian leader Putin na hairi bo phamsing asi
हेन कंसिल्लक मतमदा यूरोप की मफम कयादसु लाल असि संदोरकद्रा हाइबगी अकीब कया लेतबसु नत्ते पावगी सोर्स अनी अदुगी मनुंगदा अमदी पुतिन गी वखल असि खंगबु यामना नक्सिनदबा मियो अमनी हाइरि महांगना फोंदोक्खिबा मतुंग इना यूक्रेन गी नोंपोक डोनबास लमदमदा पुलप ओइन लौसिननबा पुतिन फिरेप लोकरे यूक्रेन की ड्रोन मपांगल असि यामना कंखलकपा अमदी फ्रंट लाइन द लनमी की अवाटपा कयासु ड्रोन न मेखतखिबा मरमना सही कया असिदा रशियन फोर्स न निंगथीना खुमांग चौसिनबा ngamdri अदुबा हौजिक लैबा फ्रंट लाइन असिदा लेप्तुना सीजफायर तौननबा तोंगान तोंगान बा एडवाइजर लुप कयाना वा हौदोरकपदा पुतिन रिजेक्ट तौकी हाइरि पावगी अनिसुबा सोर्स अमनसु अथुबा मतमदा डोनबास लौसिनबा ngamgani हाइना पुतिन थाजी हाइरि पुतिन लान कंसिननबा खोंथांग लोखलकपा याय हाइना फोंदोरइबा वफम असि यूएस की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ना पुतिन लमदी यूक्रेन की प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की अनिमकना लान लोसिनबा पामी हाइना फोंदोकपा मतुंगदन मरक असिदा अजोब समुद्रदा यूक्रेनियन फोर्सना रशिया की टैंकर जहाज अनी मई थाबगी थौदोक थोक्रा मतुंगदा मखा ताना रशिया की जहाज कयादसु अकनबा ड्रोन अटैक चथके यूक्रेन चथकिबा अटैक असि रशियन फोर्सदा थाउ सप्लाई तिंगनबा अमदी कुमजा लिसिंग अनी की सुकना 13 दगी रशिया न खुदुम चंदुन लेरबा यूक्रेन की क्राइमिया लमदम मदु तोखाइना तहनबगी दमक्तनी हाइरि यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री न फोंदोरखिबगी मतुंग इना हौखिबा निमित मरीनी असिदा अजोब समुद्र अमदी ब्लैक सी द यूक्रेनियन फोर्सना अकनबा टारगेट तौखिबदा जहाज मसिंग 53 यौखरे जहाजसिंग अदुगी मनुंगदा सेक्शन नाथोक्तुना हुराल लनादा थाउ योनबगी थबक तौबगी रशिया की शेडो फिट की टैंकर जहाज 53 अमदी ड्राई कार्गो जहाज अनी यौखि हाइरिबा पुनमक असि क्राइमियादा थाउ होंजिननबा होटनखिबनी हाइना डिफेंस मिनिस्ट्री न फोंदोक्खि हाइ नकलमरमदा यूक्रेन की फोर्स सीएफ ओजेप्ता रशिया की ऑयल टैंकर कया अमदी अतोप जहाज अटैक चथदुना असो अपन कया नंगनखिबा अदुगा इरोइनना रशिया ने यूक्रेन की सुमी रीजन चत्रक एयर स्ट्राइक मियोय 3 हाथखरे अदुगा मियोय 19 हेनबना साथिन असो अपन नंगरे हाइरि यूक्रेन की जनरल स्टाफ न फोंदोरखिबगी मतुंग इना सीएफ ओजेप्ता रशिया न थाव अमदी पेट्रोलियम की पोथोकसिंग होंतोक ओंजिन तौबा टैंकर 12 रोमदा ngarang चथकिबा अटैक अमदा अकाय तो कया थोहनखिबद नतना तक बोट मरी कार्गो शिप अनी अमदी ड्रेजिंग वेसल अमसु अकाय तो थोहनखि थौदोक अदुगी मतंग रशिया की ऑफिशियल सिंह फोंदोरपगी मतुंग इना यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक अदुदा जहाज मरी खक्तदा अकाय तो थोखि अमदी मियोय अमसी की हाइरि अमरोमदा रशिया न चथकिबा अटैक सिंह अदु यूक्रेन अवांग नोंपोक थंगबा सुमी रीजन दा अंगांग अमा यावना मियोय मरी सेनखिबगा लोइनना मियोय 13 असु अपनंगनखिबनी हाइरि थौदोक अदु मिचम यामना कुंगना ताबा मफम अमदा रशिया की माइकैदगी एरियल ग्लाइड बॉम्ब अनि थाद्रकपदगी ओइखिबनी हाइना सुमी की रीजनल हेड ओइरिबा ओलेरी होराना फोंदोक्खि अमरोमदा किप सिटी दा मफम मदुगी स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने पिरकपा अनोबा रिपोर्ट अमगी मतुंग इना ngarang रशिया की माइकैदगी मिसाइल अमदी ड्रोन अकन अटैक चथरकपदा अंगांग अम यावना मियोय 13 असु अपनंगि हाइरि ओडेसा की खाथंग मफमदा रशिया की मिसाइल अमना बिल्डिंग टारगेट तौरकपदगी पोखाइदुना मियोय अनी अमसु सिखि अदुगा अतोप अमन असु अपनंगि हाइना मफम मदुगी रिजल हेड ओइबा ओले कीपर की माइकैदगी फोंदोकले ngarang निमिदांगसु अथेंगबदा रशिया दगी माइकै पुन्ना मिसाइल 32 अमदी बैलिस्टिक मिसाइल 3 का लोइनना ड्रोन 120 सिनदुना चत्रकिबा अकनबे अटैक अदुना मरम ओइरगा कीपकी सोलोमियांस्की दानियंस्की अमदी नेपोक्सी डिस्ट्रिक्ट की मफम कयादा मई चाकपगी थौदोक कया थोनकी हाइना रिपोर्ट असुना मखा तारि अतोपा पावमना ओमान की तोंगान तोंगान मफम कयादा टारगेट तौदुना ड्रोन अटैक सिंग चथबगी वाहुदा ओमान ना ईरान की एम्बेसडर कखतुना यनिंगदबा फोंदोकरे ओमान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट अमदा हाई ईरान चथकिबन दायित्व यावदबा थोंगसिंग अदु ओमान यनिंगदे लैबाक अमगी सॉवरेनिटी अफबा युमथंगनबा लैबाकसिंग ओइबगी प्रिंसिपल अमना अमगी मनुंग ओइबा थबक थोरमसिंगदा थिंजिनदबा अदुगा थंगनबा लैबाक अनिगी मरक्त लैनरिबा मरीसिंग इकाई खुमनबगी तंगाई फदबा लೈ ओमान ना ईरान की ड्रोन अटैकसिंग अदु अकन मोंदी यनिंगदबा फोंदोखिबगा लोइनना लैबाक असिगी सिटीजनसिंग अमदी रेसिडेंटसिंग की सिक्योरिटी अमदी सेफ्टी ngak sinanaba tangai phadaba tharang kudimak paket kani haina mahang wasakki hojik chathariba military coalition asina regional security
मेरीटाइम सेफ्टी इंटरनेशनल ट्रेड अमदी ग्लोबल एनर्जी सप्लाईसिंग अकीब पोखल हाइनसु ओमान वार्निंग पीखी पार्टी पुनमक खोंफम हन्नबा येंथीनब लेपनब अमदी डिप्लोमेटिक की ओइबा थौरांसिंग की खुतांसिंग यानकीबसिंग अदु थबक ओंथोकनबसु अकन्म मोंग तक्सिनकी यूनाइटेड स्टेट्स ईरान की मिलिटरी लेफम कयादा अकन्ब टारगेट तौदुना अमुक हन या स्ट्राइक चथकी मधुगी पौखुमद ईरानसु अमुक यूएस की बेस कयाद अकन्ब अटैक तौदुना मसी मिना कया थोकन खिबतनातना यूएस की बेस कयासु अकायत थोकन की हाइना पावसिन मखातार कतारबु मलिंग लेबाक्सिंग मनुंग ख्वाइदगी इनाक खुनब लेबाक्सिंग मनुंग चननब होटनबदा अचौब थौदांग लौरंबा हानगी इमिर शेख हमाद बिन गालिफ अल थानी लेखिद्रे कतारबु मलिंग ख्वाइदगी इनाक खुनब लेबाक्सिंग मनुंग अम ओहेनकिबा शेख हमाद ngasi ayu anganbada leikidabani amadi masagi sahi 63 sukre mahak matau karam leikidabano haibegi matangdadi akup warol mari linabasing phongdorak leitri Sheikh Hamana haukiba kumja so isingmag chamapan marfu mangada I nai tanadana u tawduna mahaki mapabu imidag lothokibani sahi trani palom qatar da ingmisingna palam laba matungda masana pa Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani da imirgi phamsinakibani Sheikh Hamad ki matamda qatar ahan boina kumja isingmag chamapal mungdra tarukta liquefied natural gas atopa lebakta thadokpa haukibani haina pawosin makatar Bangladesh ta ising ichaw amadi chingkin thabagi thodokchingda mi yamdrabadi yankai mathoi sikre aduga mioi kunthra mapana sokre haina disaster management and the relief ministry gi maiketigi haire ichaw wadun maram oiduna mioi lak tara galising kuni thoi chamapan kunthra taru awaba takre aduga imung lak ani galising putaret chamapan trani pandi thorakpa ngamdana leinari mi lising ni phum mari ga chambi yankai tarena matam kharagi oiba leifam jingda hongjin nakre awaba tarab area singda sarkar na sumating pamugi thabak kanna chathari haina Bangladesh ki business standard ki report amana haire yamna thina ising ichaw tholiba district sing adudi Rangamati Bandarban Habiganj Molbi Bazar Khasachari Cox Bazar amadi Chatogram ne mi sibagi thodu osi Cox Bazar da khwaidagi yamba oina ui haire haiba Cox Bazar asida mi kunipan siki mathang da Chatogram da mi tramatoi siki Rangatami da mi ahum Molbi Bazar da mi am siki haire ising ichaw ki phibam masi yamna sok maramna Bangladesh ke Prime Minister Tariq Rahman Marili naba agency amadi field level administration na kham thengna sem sana naba amadi kutsamna duna punchi amadi lantum kanna bagi thabak thorong kaya akan mo mongda tawna naba order tawkri hainasu pawosin makhata Ipak TV News na thengna phangba pawomagi matung ina Bangkok ta leiba barama ngarang numitang athengba mai chalakpada miyo kuntaret sikhiba loinana atopa miyo kunithoi phibam thina sokle Swatuchak district leiba maming chatlaba baradu itej manaktagi mai holaga baradu sinbathungna mai chalakki haina uhobasingna hairi fire fighter sing mafam madu thunglakki baka loinana atinba matangi manungda mapung phana mai edu muthatpa ngamki mai chakraba baradu ta changduna tijilubada asi bakchang kuntai phangba ngamki Bangkok ki disaster mitigation department chatakiba akhanaba investigation gi report matung inadi air conditioner de electrical short circuit oibadagi mai edu chalakibani adu moina mak hiram masigi matang da official oibo pham amata hoji phawo phongdorok leitri Thailand da mataw asunu khudong tiningai oibo maram da mai chalakpagi thodo asi handakna ahan banate haukiba kumja sol singani gi sum kuni thoi da su kha thangba Bangkok da leiba baram mai chalakpada miyoi kuni thoi sikhibagi thodo leikrabani haina pawosin makatari